Thousand Hills Empire update report update nk'ibisanzwe twagiye hanze haravugwa iki? Haravugwa Champions League ndetse n'inkuru ebyiri nshaka kugarukaho. Inkuru ya mbere ndagarukaho ni match yabaye mu ijoro ryatambutse, aho ikipe ya Barcelona yatsinze Rayo Vallecano igitego kimwe ku busa. Gusa hagaragayemo skandale ebyiri. Skandale ya mbere naho penalty bahaye ikipe ya Barca ya Robert Lewandowski yinjije neza, ariko skandale turi kuvuga yagaragayemo kuri iyi match naho Rayo Vallecano nayo yabonye penalty ijya gusa neza nk'iyahawe ikipe ya Barcelona, ariko yaba VAR ntigeze hamagara, yaba umwarbitre ntigeze abyitaho. Ni ibintu bitashimishije abakunzi cyane no ba Real Madrid, ko bibazaga bati ni gute uruhande rumwe ruhengamirwa, abi Barcelona bikataranya barimo nibashusheri barimo barahabwa intebe, ariko abi Madrid umurwa mukuru w'igihugu cya Espagne bo ntago barimo rwose bumvikana n'abarbitre. Ubwo rero Barca yakoze agashya kubera ko mu mikino ine iheruka Real yayirushaga amanota 7, ariko Barca na Real Madrid nyuma y'iyo mikino ine ifite amanota y'imbumbe 12 binganya amanota, aho Real ifite amanota 51 na Barcelona ikagira amanota 51, ariko Barca ikaba iya mbere ko muri Espagne bareba head to head. Match zabahuje Barca yatsinze Real, bivuze ko rero Barcelona ariyo kipe ya mbere muri La Liga. Iyo match ni iyo skandale yagaragayemo, no twabwira kuri match za Champions League. Match za Champions League icyo twazivugaho ziri uyu munsi. Match ya mbere yatangiye aho Miras iri gukina na Feyenoord, biracyari 1-1. Ikipe ya Feyenoord ko itsinda kuri aggregate ibitego 2-1, ibitego 2-1 bya Feyenoord nibyo bishobora kurangiza iyi match, aho Miras ishobora kugayika ikaviramo muri knockout stage. Byaba bibabaje rero ikipe nka Miras yo gukombe ifite Champions League 5 hafi 6 irimo ikurwamo n'ikipe ya Feyenoord zitazwi cyane mu Burayi. Ni ibintu biteye agahinda. Gusa izi match za retour mu kanya saa 4 hari match ya Atalanta na Club Brugge, nabo uko match ibanza yari yagenze Club Brugge yari yatsinze Atalanta ibitego 2-1. Nayo ni match dutegereje mu kanya saa 4. Kandi Bayern Munich irabikina na Celtic, aho Bayern Munich n'ubundi yari yigaragaje neza kwa Celtic, itsinda ibitego 2-1. Nayo ni match dutegereje saa 4. Ariko iyo match reka tunayitseho cyane kubera ko Bayern Munich iramanuka mu kibuga ifite abakinnyi barangajwe imbere na Manuel Neuer mu izamu. Iyi ni confirmed lineup yamaze kwemezwa ko buriya habura iminota 30 lineup bayasohotse. Manuel Neuer arabari mu izamu, bane defend harimo Upamecano mu France, akaza Kim Min-jae, akaza Rafael Guerrero, akaza Josip Stanisic. Barabakoresha milieu récupérateur babiri, Joshua Kimmich ndetse na Leon Goretzka. Michael Olise arabakina inyuma ya rutahizamu Harry Kane ndetse na Jamal Musiala n'abakina inyuma ubwo twakwita nko ku 10. Olise na Serge Gnabry barabaraho inga kuri match. Ni ikipe rero iramanuka rwose ifite akagufu. Mu kanya saa 4 minota 29 nibura kugira ngo iyi match itangire. Ni match nziza rero, ni match nziza ko twabwira ko nubwo Celtic bitabashe kwigendekera neza muri match ya Real, ariko yari yakinye neza umupira, yari yanobageje neza agapira. Twakwitega icyo twakwitega nuko Bayern Munich ishobora gukomeza, ariko nanone birashoboka byose mu mupira. Niyo mpamvu tuwukunda turi benshi, aho abantu batagiye kuryama ahubwo bagiye kwerekeza imbere y'amascreen yabo bakihera amaso umupira nk'uyu nguyu mwiza Bayern Munich ikina na Celtic. Indi match iri saa 4 ni Benfica irakina na Monaco, aho match ibanza Benfica yaratsinze Monaco igitego 1 ku busa.
Sinzi icyo twakwitega kuri iyi match kubera ko Benfica yatsindiye Monaco kwa Monaco mu Bufaransa, ubwo bivuze ko Benfica ifite amahirwe yo kuba yakomeza, ariko Monaco nayo ishobora kwigaragaza ko ni ikipe nkuru mu Bufaransa iri kwitwara neza muri shampiyona ya Liga, ubwo rero ishobora kuza kwitwara neza. Nibyo twababwira kuri match zihari enye uyu munsi. Ejo twitega match y'akasamutwe y'ikipe ya Real Madrid zaba yakiriye Man City. Gusa tukiri muri La Liga ntago twahava tuvuze Real Madrid nkora hasi nibukibuye mise nibukibuye nuko Real Madrid yatangaje ko ishobora kwikura muri La Liga kubera gusifurirwa nabi. Yagiye reklame imisifurire idahwitse yo bikaka n'amashusho yo kuri VAR ndetse n'amajwi, avuga ati ntago byumvikana niba VAR ubwayo itafata icyemezo kuri iki kintu runaka. Bavuga evenuma nyinshi, ariko evenuma ikomeye ni yabaye banganya n'ikipe ya Osasuna, aho bari bafite uburyo bwo kuba babona amapenaliti 3 mu minota ya mbere. Abakinnyi batezwe rwose mu buryo bugaragara, atari kuvuga ngo bigushe, kuko bigushe bari kubaha amakarita. Rouge yahawe umukinnyi Jude Bellingham, bitavugwaho rumwe, nubwo La Liga ikomeza gutangaza ko ahubwo Jude ashobora gusiba imikino 12 adakina. Real Madrid rero ntago yorohewe na arbitrage, ariko izaba yakiriye ikipe ya Manchester City. Pep Guardiola arimo arabogoza, arimo aravuga ko gukuramo ikipe ya Real Madrid bimugoye mbere yuko ajya hariya. Yavuze ko ngo bimugoye, ariko hari igihe wenda byaba ari mind game. Abatoza bakuru nk'abari bakunze kugira n'iyo mind game, bakashaka kujijisha bagenzi babo bagira ngo babereke ko wenda ibintu bya match badasa nk'abari kubyitaho cyane, ariko baba bari kubyitaho. Ubwo rero match y'ejo ikomeye rwose, Real Madrid yari yatsinze igaya cyane City, yitsindira iwayo ibitego 3-2, aho City byageze ku munota wa 80 hafi na 4 haburi minota 6. City ifite ibitego 2-1, harimo icya penalty ya Haaland yateye neza itaravuzweho rumwe. Bamwe bavuga ko ishobora kuba ari inyuma y'urubuga rw'amahina, ariko Real Madrid yavuye inyuma, harassment zari zakorewe umukinnyi Vini n'ibindi byinshi byari byaranze iyo match, birangira ivuye inyuma. Vini nitwara neza homme du match kuri stade, bari bamumanikiye amabanderole yo kumusebya no kumuharasinga, birangira n'ubundi Vini abaye homme du match uyu match. Possible lineup dufiteho Thibaut Courtois mu izamu, Chouameni na Asensio bazaba bari umutima wa defense, nubwo Rudiga yatangiye gukora imyitozo ariko ntiyari yamera neza. Ferland Mendy azaba ari kuri gatatu, ni Umufaransa. Valverde ni umupolivara, akina muri mediane agakina no kuri kabiri, azaba ari kuri kabiri. Aho twita kuri kabiri ni wingi y'uburyo idefanda. Tuba dufite Dani Ceballos, dufite Eduard Camavinga muri mediane, dufite Bellingham na Rodrigo na Vinicius Junior. Kylian Mbappe azaba yataka. Twibuke ko Bellingham nubwo yabonye ikarita y'umutuku muri La Liga, ariko ntago bikora hano muri Champions League. Liga bifite amategeko yihariye kandi atandukanye n'aya mategeko yantuza aya mategeko ya Champions League. City izaba ifite Ederson mu izamu, John Stones akina mu mutima wa defense ari kumwe na Ruben Diaz. Nico Lewis azaba akina kuri kabiri, Jasper Garvey akina kuri gatatu, Iker Gundogan akina mu kibuga hagati na Nico Gonzalez wakoze ibintu byiza cyane kuri match batsinzemo ikipe ya Newcastle ibitego 4-0, aho yagize performance rwose isa nk'iyo Rodri aheruka kugira, yaba amadueli yagiye aganya tackle n'ibindi byose, amadueli yo mu kirere, amadueli yo hasi, kuba consistent mu gutanga pass, afite imibare myiza yamuvugiye rwose kuri la match. Ni umukinnyi yitwaye neza cyane, ibitego 4 babitsindaga ikipe ya Newcastle, bari bahanganiye umwanya uza muri Big 4. Omar Marmoush uheruka gutsinda hat-trick ye ya mbere yaratsinze muri City, bazaba yagarutse ari kumwe na Kevin De Bruyne, Phil Foden, hataka Erling Braut Haaland, n'uzaba ari kwataka iyi kipe ya Real Madrid. Izaba rwose itorohewe nko mu mutima wa defense rwose
Asensio nubwo yigaragaje neza na Tchouaméni nubwo Tchouaméni adasanzwe ari umudefenseur, ariko buriya abamiliere récupérateur benshi bakunze kuba banadefanda, abakinnyi bakina aho twitaga kera kuri gatandatu bashobora kuba banadefanda neza, kuko n'ubundi mu kazi baba bashinzwe baba ari nk'amarido defensif, baba bashinzwe kuba bari imbere y'abadefenseur babagabanyiriza akazi ndetse n'akaga bashobora guhura nako. Nuko match izaba imeze, amakuru arimo rero nuko Eden Militao aracyarwaye, yagize ligament croisé, Carvajal we saison yose ntazaboneka, Rodri ni imvune yo mu ivi, Akanji nawe yaravunitse na Bob yaravunitse, ariko Guardiola arimo ariruhutsa kubera ko imvune yari afite mu minsi washize zirimo zagenda zigabanuka, ariko ntibimubuza kubogoza. Yadafite Rodri aba yumva yahora abogoza, gusa ntabwo bikwiriye, nawe nareke kwiriza nk'uko abafana ba City bari babibwiye Vinicius mu mashusho kuri banderole bari bazanye ku kibuga. Ntabwo tuzi bizaba ejo, ku munsi w'ejo habaho revenge, uko natekereza kose aba bafana ba Real Madrid nabo bazi gutegura udushya, bashobora kuzashaka kwihorera imbere y'abafana ba Manchester City. Nibyo dutegereje rero ejo kuzareba, ariko ejo n'ubundi Paris Saint-Germain izaba iri kumwe na Brest. Paris Saint-Germain yakuye amanota kwa Brest ibitego 3-0. Iyi match isa nk'iyarangiye, nta kindi twakwitega gikomeye. PSV Eindhoven izaba ikina na Juventus, Juventus na Eindhoven. Juventus yaratsinze ibitego 2-1 itsindira hanze. Sporting izaba ikina na Borussia Dortmund. Sporting n'ubundi yakomeje kugayika ko Dortmund yari yakubise ibitego 3-0. Match ziri ku munsi w'ejo nizo twaba tuvuze, aho iya Sporting izatangira saa 8:45, izindi 3 zibe saa 4 nk'uko bisanzwe bigenda. No kuvuga ngo PSV Eindhoven na Juventus, Paris Saint-Germain na Brest, Real Madrid ndetse na Man City. Ntitwabura kubabwira ariko ko muri Premier League ejo hazaba match Liverpool izaba irimo ikina muri Premier League. Muri Premier League Aston Villa izaba yakiriye Liverpool, izaba ari match ikomeye cyane, izatangira saa 3:30. Abazatangira kureba Champions League hazaba hashize iminota 30 bayirangije, umuntu azajya asimbukira kwa Aston Villa na Liverpool yongera agaruke kwa Man City na Real Madrid. Ni match izaba ari umunsi wa 20 kandi yebe neza ntibeshya, ariko ndumva ari 25 yego, izaba ikina umunsi wa 26 ko n'ubundi ikipe zose mu Bwongereza zifite iminsi 26. Ariko ntitwava muri Premier League tutababwiye ikibazo gikomeye cyane. Robin Amorim, umutoza wa Manchester United, niwe mutoza mubi Manchester United yagize kuva Sir Alex Ferguson yasezera ku butoza. Imibare ntimuvugira na gato. Ikipe ya Manchester United iri ku mwanya wa 15, iri ku mwanya wa 15 amanota 29 mu mikino 25, amanota ajya kungana n'umukino. No kuvuga ngo ni nkaho bafite aggregate y'inota rimwe n'uduce nka 0, uduce nka 2 cyangwa agace kamwe ukurikije imikino bamaze gukina. Ntago ari byiza rero kuri uyu mutoza, ubwo bivugiye ko bimugoye akazi ko gutoza Manchester karamugoye, ariko ngarakora uko ashoboye kose agende yimprovinga akora ibyiza. Ntago rero twava muri Premier League tutamuvuzeho. Ni umutoza wugarijwe kubera ko yatsindwaga na Tottenham muri weekend igitego 1-0. Tottenham rero yatsindaga Manchester head to head, imikino 2 yombi yabahuje muri iyi saison. Ko match ya mbere n'ubundi Tottenham yari yitsindira kwa Manchester Old Trafford, habaye rwose ahantu ho gusuzugurika no kugayika. Niwe mutoza rero ukoze amateka mabi mu ikipe ya Manchester United, yewe no kurutua simbuye witwa Erik ten Hag, kubera ko we ntabwo yigeze akora ibintu nk'ibi ngibi Robin Amorim ari gukora. Ariko ntibikuraho ko n'ubundi muri weekend Manchester, ntibikuraho rwose ko muri weekend Manchester izaba ifite Everton, kwa Everton. Hazaba harimo agapingane kubera ko
iyi ni match umutoza David Moyes azaba yigaragaza kubera ko yatoje Manchester United nyuma y'uko Sir Alex Ferguson ava muri Manchester akagenda, niwe yasigiye inkoni y'ubushumba yo kuyiragira, birangira rero nawe bitabashe kumugendekera neza. David Moyes birangira rwose hagayitse arirukanwa, ariko Ruben Amorim nawe yugarijwe n'ikibazo cy'imvune, nubwo ndeba na liste y'imvune y'abakinnyi ba Everton n'abari benshi. Broja yaravunitse, avunika ahubwo ahantu habiri, avunika Tando Dashir, avunika no mu kabomba more, Coleman yaravunitse, Lewin yaravunitse, Mangala yaravunitse na Ndea yaravunitse. Ariko Manchester United nayo irugarijwe kubera ko John Evans yaravunitse, Luke Shaw yaravunitse, Mount yaravunitse, Martinez yaravunitse, Euro yaravunitse, Eriksen yaravunitse, Diallo yaravunitse, Ugarte yaravunitse, Maino yaravunitse na Korea. Ariko mu bakinnyi bose bavunitse ab'ingenzi harimo n'uyu Maino, umwongereza rwose wari ugaragaje ko bamaze kuzamura urwego, umwana ukiri mutoya. Ugarte nawe yari umukinnyi rwose uri titire muri ikipe ya Manchester United, ndetse na Diallo wari umaze kubatsindira ibitego 6, umwana ukiri muto. Bigaragaza ko Eriksen we ararwaye, ariko Martinez nawe ni umudefenseur ubanzamo. Luke Shaw yamaze n'iminsi n'ubundi atitwara neza kubera imvune. Gusa liste ya Manchester United y'abantu b'abakinnyi bavunitse muri mpaka itoroheye umutoza Ruben Amorim. Ntabwo rero twabura kuvuga ko nubwo bimeze gutyo iyi match izaba, ariko tuzirikane ko abakinnyi babiri batijwe ba Manchester United nta solution nimwe Manchester United yatanze kugira ngo ikemure iki kibazo cy'abakinnyi batayizamu yatije, ko yatije Anthony, umukinnyi yari yaguze muri miliyoni 100 rwose. Ariko Anthony ari kubaho mu match muri Real Betis, akanatsinda ibitego, amaze gutsindamo ibitego 3, ndatekereza ari 3. Bigaragara rero ko ahubwo ikibazo gishobora kuba atari abakinnyi, ahubwo ikibazo gishobora kuba ari umuntu ubakinisha. Mube hafi rero, mugume kuba hafi ya Thousand Hills Empire, turagenda tubaha update ko ibintu bigenda birangira. Ariko reka mbarebere uko match ya Champions League irangiye, ko ndatekereza ntangira iki kiganiro yarigeze ku minota 44. Nibyo Feyenoord yakomeje isezerera ikipe ya Mirase ibitego 2-1. Ntago ari byiza kuri uriya mugabo Oka wavuye muri City akajya mu ikipe ya Mirase, ahise asezererwa rugikubita rwose muri knockout stage. Ni ibintu bibabaje, niko match irangiye rero. Ni ibitego 2-1 aggregate. Jimenez atsinze igitego ku munota wa mbere kuri pass ya Tio, noneho Hernandez abona ikarita y'umutuku, n'amakarita 2 y'imihondo yabonye ku munota 51. Karanza arakishyura ku munota 73. Birangiye Mirase igayitse isezererwa, n'ubwo ari ifite abakinnyi bakomeye nka Joao Felix nawe abonye ikarita y'umuhondo ku munota 76. Mwakoze rero kubana na Thousand Hills Empire, nakagaruka amakuru y'imikino ndetse na update, dukomeza kubana namwe buri munsi. Ciao.